gusoza gukurikira YouTube channel yanjye yitwa Search TV. Nkwibutsa niba utakana subscribe usabwa no kuyikanda kandi like comment igitekerezo cyawe gihabwa agaciro. Uyu munsi dukomeje n'amakuru yacu. Makuru asa nkaho atangaje dore uburyo Lil Wayne yateramo akabariro bikamushimisha nk'igisubizo kuri Nicki Minaj. Inkuru irasheje kandi iratangaje. Lil Wayne yatunguranye ahishura uburyo mushimisha iyo ari gutera akabariro mu kiganiro yagiranye n'umuraperi mugenzi we Nicki Minaj. Ikiganiro cy'abaraperi bombi bakunzwe cyane ku isi bagikoze mu buryo bw'amashusho cyangwa se video call nyuma yo kumvikanamo uburyo bunyura Lil Wayne mu gutera akabariro cyakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse inagarukwaho ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibinyamakuru byinshi hamwe n'iki cyacu byagarutse kuri iyi nkuru. Muri iki kiganiro Nicki Minaj haraho agera akabaza Lil Wayne uburyo bumushimisha iyo ari gutera akabariro, undi nawe agahita amusubiza ajuyaje. Lil Wayne ugereranije mu Kinyarwanda yagize ati iyo ndi hejuru akenshi. Yakomeje ashimangira ko abakunda ubu buryo iyo ari cyumba gusa ahubwo ko ari uburyo bushimisha buri gihe. Nicki Minaj yagaragaje ko atunguwe n'ukuntu Lil Wayne yamusubije kandi ishize amanga. Ayo nguko rero n'ibyamamare nabyo biba byatejemo tukabagereyeyo tumamenyera amakuru yaho uko ameze. Tunyarukiye mu yindi nkuru yacu ikurikira. Umugabo w'imyaka 35 yarumwe n'inzoka y'umuturanyi ubwo yari ari mu bwiherero. Mu gihugu cya Australia, umugabo w'imyaka 35 yarumwe n'inzoka y'umuturanyi ubwo yari ari mu bwiherero mu gitondo. Ibi bikaba byari mu ntangiriro z'iki cyumweru dushoje. Mu rukera rwo kuwa mbere mu mujyi wa Crazy aho muri Vienna mu murwa mukuru wa Australia, umugabo w'imyaka 35 yahuye n'uruva gusenya ubwo yarumwaga inzoka y'umuturanyi ubwo yari yicaye ku musarani iwe mu rugo. Uyu mugabo yatangiye umunsi we nabi, byutse ajya mu bwiherero ibisanzwe. Amaze kwicara agiye kumva yumva ikintu kiramujombye, ahindukiye kureba asanga ni inzoka. Umupolisi y'iki gihugu yatangaje ko inzoka yarumye uyu mugabo utaratangajwe amazina ari inzoka yari ifite metero 1.6 yo mu bwoko bwa python. Ubusanzwe ngo ubu bwoko bw'inzoka bukomoka muri Aziya. Mu mikurire yabwo ushobora kurenza metero 9, bivuze ko yamurumye uyu mugabo yari itarakura. Inkuru ya Reuters dukesha CNN ivuga ko iyi nzoka yarumye uyu mugabo yari yatorotse umuturanyi we ijya kwihisha mu bwiherero bwe nk'uko polisi yabitangaje. Gusa inzira iyi nzoka yanyuzemo ngo ihagere yari itaramenyekana. Impuguke mu bijyanye n'ibikuranda yahise yitabazwa n'inzego z'ubutabazi. Yakuye iyi nzoka mu bwiherero arayisukura hanyuma ayisubiza nyirayo. Warumwe n'inzoka we yahise ajyanwa kwa muganga ngo yitabweho ku bikomere bidakabije iyo nzoka yamuteye. Amahirwe nuko iyi nzoka nta bumara yamuteye. Byahise bimenyekana ko umuturanyi w'uyu mugabo w'imyaka 24 asanzwe afite inzoka 11 ariko zidafite ubumara. Gusa yahise atabwa muri yombi ngo akurikiranweho kubera guteza impanuka zishingiye ku burangare nk'uko polisi yabitangaje muri iki gihugu. Ayo nguko rero ni ukuzaba mugenda mureba mutazahura n'ibibazo. Indi nkuru yacu ikurikiye iragira iti Rafiki yagiye gusohora alubumu yitwa Tuyorane iriho indirimbo yakoranye na Akon Koshwa, DJ Marinud n'abandi. Twumve iby'iyi nkuru ya Tuyorane. Muhanzi Rafiki Mazimpaka agiye gusohora alubumu nshya izaba igizwe n'indirimbo 10 harimo iyo yakoranye n'umuhanzi wo mu bihe bye Akon Koshwa. Yishimiye gukorana na Rafiki yavuze ko iyi alubumu ye izaba iriho indirimbo z'amajwi n'amashusho kandi ashima
gushima umusanzu bahanzi bamuhaye by'umwihariko Makonikoshwa. Ati kuri uyu munsi ikintu nishimiye cyane ni kuba mu bahanzi twakoranye kuri alubumu hiyongereye Makonikoshwa. Kaba ari icyifuzo nari mfite mu mutima kuba uyu munsi yabaye kaba yamaze kuririmba kuri alubumu yanjye. Ni ibintu byanshimishije cyane. Uyu muhanzi yavuze ko ikorwa iyi alubumu irangirana na Nyakanga 2021 nyuma akazashaka igihe cyo kuyimurikira abakunzi be ayishyira ku mbuga nkoranyambaga z'umuziki. Rafiki ari gukora kuri alubumu mu gihe anakomeje gukorana n'Abanyamerika umushinga wa EP cyangwa se extended play izasohokera muri Amerika ku mbuga zabo. Iyi EP ni ya Bruce bamaze igihe bakorana ndetse iriho indirimbo Bruce yakoranye n'abahanzi batandukanye barimo n'umuhanzi ukomeye ku isi Selena Gomez. Rafiki avuga ko nubwo atazaririmba mu ndirimbo Selena Gomez yakoranye na Bruce ariko ari ishema kuri we kuko uyu muhanzikazi ashobora kuzumva uburyo aririmba. Ati ntabwo ndirimbana na Selena Gomez mu ndirimbo imwe ariko kuba byonyine tuzahurira kuri EP ni ikintu gikomeye cyane kuko ashobora kumva uburyo ndirimba akabikunda. Ni gutyo umuziki ukorwa kubera ukuntu izi ndirimbo nazikozemo mba numva abantu bari mu muziki ukomeye bo muri Amerika bazabasha kumva nk'abashobora kuhabonera amahirwe yo gukorana n'abandi bahanzi hirya no hino. Iyi alubumu izaba iriho indirimbo yakoranye n'abahanzi barimo Makonikoshwa, umuraperi B-Tray, Les Ngabo, Bruce ndetse na DJ Manud. Amajwi y'indirimbo yakoranye na DJ Manud yamaze kurangira, isigaye ni uko bafata amashusho yayo. Umuhanzi ariko anavuga ko hari indirimbo ateganya guhurizamo n'abahanzi bakomeye ishobora kuzagaragara kuri iyi alubumu ye. Muri 2008 nibwo Rafiki yashyize hanze alubumu ye ya mbere. Kuva icyo gihe yongeye gusohora alubumu ahubwo yagiye ashyira hanze indirimbo zitandukanye. Ayo nguko abakunzi ba Rafiki indirimbo yabazaniye. Bafitiye ko Safi yibye iwabo imodoka ya double cabine agakangaranya Humble Jizzo na Nizzo umunsi wa mbere bahura ari batatu. Safi Madiba yamamaye mu itsinda rya Urban Boys nyuma akaza kurivamo atangira kuririmba ku giti cye. Abo yarisizemo bahishuye uko ku munsi wa mbere bamwakira kamuha ikizamini yaje yibye imodoka iwabo yo mu bwoko bwa pickup agakangaranya Nizzo na Humble Jizzo. Mu kiganiro na Breakfast with Stars, Humble Jizzo na Nizzo bagarutse ku buzima bw'itsinda Urban Boys nuko bahuye kugira ngo barishinge. Bahishura byinshi abantu batamenye. Humble Jizzo na Nizzo bo bari basanzwe baziranye ndetse babana mu nzu kandi bakora umuziki buri wese ku giti cye. Muri iki kiganiro bagaruka ku kuntu bashyize itsinda Urban Boys. Nizzo yavuze ko ari we wazanye Safi wari waramusabye ko bakorana indirimbo akamuhuza na Humble Jizzo ndetse uwo munsi kamuha ikizamini kugira ngo arebe imiririmbire ye. Humble Jizzo nawe yahise ahishura ukuntu Safi uwo munsi yaje yibye imodoka y'iwabo yo mu bwoko bwa pickup n'umuhanzi bari bagiye kwakira bwa mbere barakangara. Yagize ati nizo ndabyibuka baje muri pickup. Humble Jizzo bahise bamubaza niba Safi yari afite imodoka maze asubiza agira ati yari iy'iwabo ariko Nizzo yarambwiye ati Mupeti afite imodoka ankuye kwitaba. Akomeje agira ati ariko ubwo byari birenze nyine urumva nabaga nteze amaso kuri Bruce nawe nta bundi bushobozi yiba imodoka y'iwabo bamucekera nyine ubwo. Ibi babihishuriye ikiganiro batumiwemo. Yakomeje avuga ku buzima bugoye itsinda ryagiye rinyuramo kugeza ryise Urban Boys kuko ryari yaravukiye Cyarubu mu gasantere gashyushye. Safi Madiba usigaye akorera umuziki we muri Canada ari mu bahanzi bagendaga mu modoka zihenze. Amakuru avuga ko nubwo abantu benshi bazi ko Safi Madiba akomoka i Huye, ubusanzwe iwabo ari Igitwe ariko akaba yarabaye i Huye cyane aho yabaga ku mugabo witwa Byarugamba wabaye umuyobozi mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi. Birashoboka ko wenda iyo modoka bavuze yibaga ariho yabaga yayikuye. Kayo nguko rero utwo n'udukoryo tugiye dukura mu byamamare.
ukurikije Bibiliya. Pasiteri wari ufite abagore 32 akagira abana 520, abuzukuru 1300 yitabye Imana. Abasomye Bibiliya hari ijambo rigira riti mubyare mwuzure isi. Hariho abenshi mu bakristo baharanira kubyara abana benshi nk'uko umupasiteri wo muri Zambia uzwi cyane ku izina rya Musenyeri Simutwe yapfuye agasiga amateka ku kuba afite abana benshi muri kiriya gihugu. Simutwe yari umugabo wari ufite abagore 32, abana 520 n'abuzukuru 300. Raporo zagaragaje ko Simutwe akiri muzima usanzwe yaryamanaga byibuze n'abagore 10 ku munsi, mpfuye afite imyaka 68. Kebi, umwe mu bari hafi y'umuryango wa nyakwigendera, wavuze ko imibereho ye yavuze ko pasiteri yari mu itorero rya Siyoni mu karere ka Shoma. Yavuze ko muramu we yapfuye yari afite abagore 47 bose nubwo tangazwa 32. Nk'uko Kebi abitangaza, nyakwigendera yashyinguwe mu mudugudu wa Siankopi mu karere ka Shoma hafi y'umuhanda wa Masuku muri Zambia. Yashimiye itorero kuba ryaragize uruhare mu kumushyingura no kumugurira isanduku nk'uko tangazwa. Kayo nguko rero izo ni inkuru tuba tubafitiye, nta handi wazisanga. Dukomerejeho n'ibyishimo by'umusore wahuriye n'umunyamerikakazi kuri Facebook, urukundo rukabaganza bikarangira bahuye. Facebook nayo ndabona izari dukorera imbuga nkoranyambaga ihuza abantu bikarangira babanye. Bigoranye kwizera umuntu muhuriye kuri Facebook, dore ko abenshi batanga ubutumwa bwuzuye butekamutwe, ariko umusore wo muri Nigeria ari ibyishimo nyuma yo guhura n'uwo yakwita inshuti nziza kuri Facebook. Umugabo wo muri Nigeria yatangaje uburyo imbuga nkoranyambaga zamufashije kumuhuza n'umugore w'umunyamerika witwa Jessica. Umugabo Kuwamuzehe yavuze ko byose byatangiriye mu itsinda rya Facebook, aho barimo yari yabagejejeho inkuru ishimishije ku bucuruzi bwe. Iyo nkuru igashimisha umunyamerikakazi bari bahuriye muri iyo tsinda rya Facebook. Eze yavuze ko we n'umukunzi we bamenyaniye kuri Facebook muri 2018, kandi ibyo byatumye baho urunana rw'ibiganiro rumara imyaka 3 yose baganira. Umugabo wo muri Nigeria yasangiye uburyo imiyoboro ye myinshi icuruzwa mu mbuga nkoranyambaga. Wama Eze yatanze iyi nkuru kuri link y'uburyo Facebook yayikuyeho inshuti nyayo, aho byarangiye bahuye n'ubwo uyu muzungukazi afite undi mugabo. Jessica yafashe imikirere yerekeza muri Nigeria mu bikorwa bitandukanye, ahanini no guhura n'inshuti ye Ezeri. Bamenyaniye kuri Facebook, barahuye barishima, karahava bakomeza kuba inshuti nyazo nk'uko umusore abitangaza. Ayo nguko rero imbuga nazo Dukomereze amakuru yacu ku cyamamare Mikel uciye agahigo ko kugira umuzenguruko w'ikibuno ungana na metero 2.4. Umunyamerikakazi Mike niwe ufite agahigo ko kugira ikibuno kinini ku isi, aho umuzenguruko wacyo ari metero 2.4. Mikel yavutse mu mwaka w'1972. Ni umunyamerikakazi uri mu bafite ikibuno kinini ku isi nk'uko urutonde rwa World Record Academy rubitangaza. Afite ibiro bigera kuri 190, akaba afite umuzenguruko w'ikibuno ungana na metero 2.4. Uburebure bw'uyu mugore bukaba ari metero 1.32. Imyaka yashize ubwo yari afite imyaka 20, uyu mugore yari umukobwa usanzwe nk'uko bamuzi babitangaza. Agize imyaka 22 ubwo yari amaze kwibaruka umwana we wa mbere, yatangiye kubyibuha ku buryo bukomeye. Abakobwa be uko ari batatu, Destiny, Otman na Justice, nabo bafite ikibuno kinini nk'icya nyina ubabyara. Imiterere imeze gutya, ikaba rimwe na rimwe abahanga bavuga ko
ko iterwa n'uburyo umubiri uba uri mu bwitwa lipedema. Mu magambo y'uyu mugore aganira n'ikinyamakuru yagize ati nkunda uko nteye, nta n'impamvu yo kwiyicisha inzara kuko nta bibazo by'umubiri mfite. Nkunda amafunguro ateguye mu buryo bwa kinyamegizike n'ifiriti. Umugabo wanjye anezezwa n'imiterere yanjye kandi tugirana ibihe byiza mu buriri. Dukoresha uburyo bwose nta bwatunanira kandi ambwira ko ndi mwiza buri munsi. Abagabo ntimugakunde abakobwa bananutse baba bateye mu buryo budashamaje. Yarukiye ku yindi nkuru yacu mu makuru yacu. Buranga bw'umunyamideli Pamela ukikijwe n'ubunini bw'amabere ye akabije cyane. Hari abakobwa bakikijwe n'imiterere yabo. Umukobwa witwa Pamela Watara yakikijwe n'ubunini bw'amabere ye apima ibiro bisaga 10 mu gihe mbere yari yarahunze aho yabaga avuga ko bamubwira ko ateye nabi cyane. Pamela Watara ni umunyamideli wo muri Ghana ariko ufite inkomoko muri Kenya. Afite imyaka 25 y'amavuko. Nta gushidikanya ko ari mu bagore n'abakobwa afite amabere manini muri Afurika. Akiba muri Kenya abaturanyi baramuhohoteraga bamubwira amagambo atamushimishije ko ari mubi cyane ateye nabi kubera amabere ye manini. Pamela yaje kwimukira muri Ghana. Akigera muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika byaramuhiriye aho abakinnyi ba filime bahise bamubonamo umuntu babyazwa umusaruro akinishijwe filime, niko gutangira kwamamara azwi. Nyuma kandi inzu z'imideli zaramufashe nk'umukobwa udasanzwe wanyura benshi yinjira mu mideli no kuyimurika. Itangazamakuru bivuga ko Pamela ubu ari umukobwa bakize bagenda mu modoka nziza, bubatse inzu zihenze abikesha kugira amabere manini abandi babonaga ko adashimishije. Uyu mukobwa kandi avuga ko abagabo baba bamwifuza gukora ku mabere ye bakanamwishyura amafaranga. Pamela yinjiye mu gukina filime kubera ubunini bw'amabere. Indi nkuru yacu twasorezaho iragira iti yatangaje ko akunda gutera akabariro. By'ingenzi wamenya kuri Rick Ross uri mu rukundo na Hamisa Mobeto. Umuraperi w'icyamamare Rick Ross ari mu rukundo n'umunyamideli utanwa imyaka 24 Hamisa Mobeto anabyaranye na Diamond Platinum. Umunyatanzania w'umunyamideli akaba n'umuririmbyi Hamisa Mobeto wamamaye cyane kubera kuba mu rukundo n'icyamamare muri muzika Diamond Platinum. Bikomeje kuvuga ko ubu ari mu rukundo n'umuraperi w'umunyamerika amurusha imyaka 24 ariwe Rick Ross. Ubutumwa Rick Ross yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram abukuye ku ya Hamisa Mobeto. Uyu mugore yavutse ku wa 10 Ukuboza 1994, bivuze ko agwije imyaka 26. Afite abana 3 yabyanye n'abagabo 3 batandukanye. Wa mbere akaba agize imyaka 5 ariwe Fantasy Majizu, gakurikirwa na Jirana Abdul Nasser na Barana Abdul Nasser. Ubutumwa bwa Rick Ross na Hamisa Mobeto bagaragaje ko bibereye i Dubai aho bari kurya isi. Cyemezwa ko igihe yari mu rukundo rw'umuriro rwanavuyemo umwana wa kabiri w'uyu mugore yabyaranye na Diamond Platinum, ari nabwo uyu muhanzi yakoranye indirimbo yashyuhije benshi yitwa Waka. Akoranye na Rick Ross w'imyaka 45 niho yahuriye na Rick Ross w'abana 4 barimo imfura ye ifite imyaka 19. Uyu mwana akaba yenda kungana na Hamisa Mobeto mu ngano. Hamisa Mobeto w'abana 3 na Rick Ross w'abana 4 namurusha imyaka 20. Rick Ross ntakiryama yirirwa amutera imitoma y'urudaca ku mbuga nkoranyambaga. Binemezwa n'ibinyamakuru binyuranye ko bombi bamaranye iminsi bagisi aho basohokeye mu bwami bw'Abarabu United Emirates Arab mu gace kazwi cyane k'ubucuruzi ka Dubai. William Ronald Robert wamamaye nka Rick Ross n'andi mazina nka The Boss. Sanzwe Ross yiswe n'ababyeyi William Ronald Robert yavutse ku wa 28 Mutarama 1976. Yamamaye nka Rick Ross ni umwanditsi w'indirimbo
umushabitsi, umuyobozi w'indirimbo n'umuraperi kabuhariwe. Uretse kwitwa Rick Ross yagiye afata n'ayandi mazina mu myaka itandukanye harimo Rosalie, Debo, Lenza na Teflon. Yavukiye mu gace kazwi nka Miami Garden muri leta ya Florida. Yatangiye umuziki mwaka w'2000. Afite abana barimo Toyi Robert, William Robert, Berkeley Hermes Robert na Billion Ronald Robert. Yagiye afungirwa gukoresha ibiyobyabwenge inshuro nyinshi birimo marijuana mu mwaka w'2008 na 2014. Mwaka w'2008 mu kwezi kwa Kanama yakurikiranyweho icyaha cy'urugomo. Mu mwaka wa 2015 afungiwe gushimuta we n'abarinzi be. Mu bijyanye n'ubushabitsi akaba ari umuntu ukunda ubucuruzi bw'ibiribwa birimo inkoko kandi afite inzu z'ururiro nyinshi nka resitora. Mwaka wa 2009 yagiranye amahari ikomeye n'icyamamare muri rap 50 Cent. Bapfuye ko ubwo bahuriraga mu bihembo bya hip hop bya BET 50 Cent yarebye nabi uyu mugabo. Ibi byakuruye impaka ziri mu ndirimbo aho Rick Ross yakoze yitwa Mafia Music agashyiramo imirongo yibasira ku buryo bweruye mugenzi we 50 Cent, maze nawe atazuyaje ahita amukorera iyitwa Go Ahead Try Me ikurikiranye na filimi amukoreye z'ibipupe bigaragaza Ross mu buryo busekeje. Rick Ross akaba akunda gutera akabariro byo mu rwego rwo hejuru nk'uko akunda kubigarukaho mu mwaka wa 2017 ubwo yari mu kiganiro kimwe byanatumye yibasirwa bikarangira asabye imbabazi binyujije ku rubuga rwa Facebook. Rick Ross avuga ko akunda cyane imibonano mpuzabitsina. Yigeze gutangaza ko adashobora gusinyisha umukobwa mu nzu y'umuziki we kuko byazarangira baryamanye uko byagenda kose karangira akazi kangiritse. Kubera kandi gukundwa n'uyu mugabo yagiye atsindira ibihembo binyuranye mu myaka inyuranye ndetse yishimirwa n'abatari bake iyo ari ku rubyiniro. Aya nguko bya Rick Ross, abasitari bo muri Amerika ndumva imibonano mpuzabitsina bayikomeye. Akoze rero gukurikirana amakuru yacu, mwari kumwe na DJ Bayingana. Kwibutsa niba utakanda subscribe usabwa ni ukuyikanda, kwakanda like, comment ndetse wakunze video zacu ukawasharinga. Naho mu makuru ataha.